Hello guys, welcome back once again. Sop manubala se guna hope kuri ase. Anyway, kau iman thik nai amni jani ase solo aram guna kotha kurbo. So kali apni ante koa nisna video ending part te mokan last time bonala music video de beshi manu comment kurna thakise. Funny comment, hobby, interesting comment, mohan ke correction dia beshi thakise. So apni sab ke first of all it took a reply na kura agi dei. Moi thanks dia first chanai di ase aro within some few days bishi views uthi ase likes pongji jawle ase. So it's another blessing for our team. Etia especially I banayu la side pra mahan la team khan keman tade ek kurde participate kurise mahan sab la side pra thanks dia first janai di ase. Etia to chalo gorom party jai jabo ekdam funny laga comment khan bishi aina thaise. Aro itu khan opore moi one by one itu puri kina sab to guru na pare de comment bishi ahina ase countable comment moi pick kuri kina itu opore olop apni han opore reply kuri dibe guna first day itu chanai di ase first day comment ekta aise ge his crush is taller than Mr. Tinglem koina dina ase de so that the correction number 1 de Tinglem noi Tinglem ase it should be Tinglem aro crush is taller than koina moi la crush to ido actress karne othage koi asula so moi lo lamba ase koina koi di ase hoilibi lamba do dikhio pare hoilibi tai chapal bi olop ucha wala lagai na thaise etu karne bi ho pare koina first day tu chanai di ase anyway funny comment pota ina ase bro Tinglem best couple of the year excellent koina thumbs up Twitter dina ase anyway Twitter to couple karne di ase ekta to tai ke moi di ase ekta to moi loi ase so thank you so much couple karne pona dia karne idu music video karne to couple karne ola thakai ase so idu kole bi right ase kona chanai di ase next point jabo her smile killing me chukra khande beshi touch kurisi bula idu music video do ola chukri ekta bana so so bishi manu ningala same comment kan bishi ase so apni ke touch kuri thakise bule idu bi another kind of blessing as a youth life sai kena khushi pa khan thakibo na meli kena khushi pa khan thakibo so blessing ekta gani mohan consider korbo. Both singer and actors are awesome. Hey, thank you, singer or actor laga side prabi. Thanks dia jan ideas. Next is jabo her smile. Gonna love ma dango ekta dina sen. I wish I was the actor. Moi the actor hole kimam phal gonna phapna kura man dikhio pare ase brother. Kitaba the actor lage, kitaba the actress lage. This time be moi instead of nothing, it's good to have something one is na mohan actor ita achanak pisara demne manu panai etu karne moi othala ase ininga time pungisi kole de you can be an actor de ekule parbo kole to my heart is melted by gorgeous lady can't take off my eyes oh my god it will be another ekdam deep words ekta di ase mohan la actress la opore athu side hakise kole tahange thanks diule na pauribi na tai ge man touch kora aro tai sukutak bi bone gur na pari kina na in as high as I so thank you. Wow, amazing voice Uchai. Brother Tinglem is very dangerous. In Adina say voice karne to falda kise brother Tinglem is very dangerous so act line de koi ase na bira style koi ase na ade edu buju na pare aro tai bi smile guna na ina patai di ase anyway edu comment dikhina moi bi smile guru pare ase love sign man dia karna things di ase. Next comment is I'm really in love with bro Tinglem acting. He played a great role. Love it. Thank you so much. They bishi motivate kore. Comment ba. Love it. They. Next point is I feel like this song is dedicated to me and thank you so much. It seems ita mahan ke kon comment diya se tai be heartbreak situation iningala same situation face cry ekta hobo neki to itu to tai ki dedicate kura nisna hi ase koi ase olibi konoba story laga ase to so sob manu ke iningala same thing especially youngsters kante love story la koi jaisi bole to alag khoi ja page up kura muri ja inala kisa do bishi thake na so bishi bak to eki nisna bi thake so anyway apni la comment karne khushi paina sai ase I did not understand the language but I feel very happy watching the video. Love from Arunachal British Vanchu tribes. Acha bishi manu bishi bak nayo win kaham taidu Konyak singer ekta ase love song singer ase aro taidu bishi bak to Konyak pura hi tai kana kore de so idu kura de
अलग अलग मानु साउ दो ना कित्या YouTube दि जाइसे एतु भावना गुना सबटाइटल थाली दि सो एतु तो आमी खान आउटसाइडर्स कानि नेहाय कबि आरो अलग ट्राइब्स कान ना जानि थाकिले गयना एतु जानिउ कारणे सबटाइटल थाली दि आसे आरो अलग अलग जगह बा इने साइ गेना कमेन्ट तक बे दिया दिखिना तो खुशी बाइसे आरो ना जो साइड प्राइड महान के कमेन्ट करि दि आसे एतु लव स्टोरी दो ना दुकान दे लोग पाइना लाइन मारि किना शुरू होई होइलबि माने पाचा एकटा जन्म हबिसले मोरि जाय एतु लाहाय शॉर्ट पाको गलेने आसे Mongmaibu, Singtambu, Vancho Chikang Kahubuzam Dujua, Manchong Pakeole is a Kachu Singtam there. Next point in Ajabo, to whom I shall share my pain and sorrow. Love sign Tinda Amnianbi DS na. So blessed to hear such a meaningful. Thank you so much on behalf of composer, singer, Tai Brahi Kuriase. So thanks DS Tai Yade Kilo Ode Nathakilibi. So pain man break up hoy heart break hoy idu youngsters kan de bishi happen kori go itu line de moi to experience to nai de will be iningala time de man bed decision na lobo aro nichu ki to happen kori shini ki bhamna na korbo why because din hoy gena sam hobo sam hoy na rati hobo rati ho bishi de aro morning hoy gena sabse gorom din hobo itu bishi sam ekdam phal time ekta thanda hawa itu lok pai to life to ininga circle de birado mohan eta dikhiule pare ase So আজি আপনি একদম পেইন দে সরুদে থাকিছে গলি আজি আসিনি ভাবনা না করবি আইবলে দিন দ আর দিন ওয়ালা হব পারে এটা রাতি হইলে গই না আপনি কি বি এনকারেজ করে দিয়েছে Next lyrics really touched my heart. It was a wonderful captured like beautiful nature, favorite YouTuber, beautiful lady, waited moment was perfectly perfect, keep on growing, sending lots of love from my side. Anyway, thank you so much. Capture bishi bhal kurise mohan gana keman bhal ba kurilebi acting bishi moja ba kurilebi capture etu videographer thik thaka nai gole do kiba kuru na pare de bhal ba etu olau na pare music video do lebi mohan music video Sir Charles pai kiba kuri so guys itia next topic ne nia jai ase I listened more than 20 times koina ina likhina ase de so bishi bar tai bi huni ase na haitu kana de so thank you so much brother or sister ko man janiu na pare believe apni inia bishi sabra ida friends kan bishi sabra ase niki we are about to hit 1 lakh views de so site agibi aro share kuri gina bi aro madad kuri gona idu bicha idea ase thank you next thing aja ase soon to be a father let both of you to be a soulmate well done Mr. Tinglem thank you so much wish kuri ase aro soulmate karne hobole aro jaldi baba hoi jabo मैले हिसाबले यहाँ भिडियो शूट कराखानो चली बाबा होई नेकी ताइला कमेन्ट हिसाबले অলপ মন দুখ কোনে বি লাগিছিলে সো এনিওয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ কমেন্ট দেখিনা ফানি বি লাগিছে খুশি বি পাইছে নেক্সট মইনা মুভ কৰি যাইছে মাই হার্ট ইজ মেল্টেড বাই গর্জিয়াস লেডি কান্ট টেক অফ মাই আইজ ও মাই গড কোনোবা কেটো বেশি টাচ কৰি আছে নেকি ইতুলা চুকৰি লাগা তাই লাগা দেখিনা তাইলা এক্টিং তাইলা পারফরম্যান্স দেখিনা সো ইটো তো ডাঙৰ ব্লেসিং একটা কাৰণে তাই বি কনসিডার কৰবলা Atubra side kisugolo comment back kuro na pawribi lots of love for her okay thank you tai garne koi ase de emane koi dibo yate man explain kuru bi tai na so khushi ba amne koi di ase to malik ase koi to oh my god thank you so much love you too ina kola thaka weli moi to malik to no hoi so edo malik prai reply kuru ma comment rukhi rakibo so thank you once again hey Bro Tinglem, I wish may our Almighty God bless you always with beauties of life. I really appreciate your works always. In the days to come, Pal Magi Power Day, Kokai Tinglem. And yeah, such a melody song, bro. And I wish yeah. So thank you so much. Amni dangor encourage Korea se, aro pray bi motat Korea se. Thank you so much. Apni kan support Korea karne, aro eto obote bishi mon dangor Korea do. Pal Magi Power Day Kokai Tinglem koina moi koi di ase so eto amila kotha to hosa hoise bili kiman khushi kotha ase so dikhina be comment ekta dikhina be man khushi pai ase eto reality ke turn hoise kulo life to khushi so pray kono motat koi rakhibi dusra viewers kan bi de next take there aro jawan very interesting so this song remind me one of my quotes which says you live and forget to tell my heart how to go on without you I really love the song, very heart touching, and thank you for
adding subtitle. Also, I'm glad to see brother Tinglem in this video. He is such a cheerful person. Thanks for putting him in your channel. Both of them played their parts very well. When I am Halva in Alcoy Dina today, thank you so much. Idu majority code sector as a young life. Eman moja code sector Dina say you live and forget to tell my heart how to go on without you. Chari diye tai bhi heartbreak te asini ki it seems. So apni moike chari dise. Koli bhi apni kohole pauri se de moi apni na thaki na moi ekla kina bera hoitu shikole pauri se hoina. Idu code sector tai ki remind koi ase. So heartbreak kuna thakile ida na ভাল হৈ যাবি just for a moment time garni ase ভাল din do ini I will ase guna moi apni gibi to add up kori di ase ro subtitle thala garni thanks di ase so you are most welcome aro moi gibi man appreciate kori di ase amni an comment di screen di dikhi ase na so sob na pori thakibo call be off kori di ase de comment pora time hoba so ekjon manubara love to uncountable love man ge pothai na ase so sob team khan bhabna gorna potha ase bula thank you so much मान सब फक करना लो ऐसे और अपनी की भी सेम अपनी की लव मान ला साइड पर पौधाई दिया ऐसे देखो नाइट भी चनाई दिया ऐसे और कॉल करे ऐसे और ऑफ करे ऐसे अच्छा नेक्स्ट कमेंट इमाम फनी एक ता से बाबा और पाचा दो ना मिली तो पाचा ऑल ऑफ बुका यस पाचा दो ऑल ऑफ बुका से बाबा कारण एक क्रो मानु तो लोग काला से सो बाबा तो बिशी डीप डाउन टेंशन दे था इसे काला ताका ऐसे विल बी टू टाइम भी तो face la expression bar shuru gena do aro bishi kalai na bi dikhina thakibo kili kula amma morishur na to pacha to tu ku na jane chutu time aro hosari bi tai do olop to boka thakai ase aro tai do phal actor ekta ase de mane kothai man mane last time bi video ekta de olaise mother sila video ke etu bishi viral hoise aro imam phalba ekra ase kamu kavi ase tai la naam aro moila good neighbor ase ke naam ne anopode to be details kori di ase anyway next day ina chari di ase her smile goina Kanda pothai ase emoji amne dikhi ase love sign killing me oh my god tala smile ba bishi oh smile gorande olo paro bishi sundor dikhe de edu chukui do so apni ki bi edu ra touch kori ase bla so ini khushi pai ase apni la comment apni khan khushi ba dikhi na mahala team ge edu do blessing karne mahan count kori ase kona chanai di ase moi do just a team member edu khushi pai ase man believe malik to kiman mon khushi pai na thakibo na so it will be from now korbi anyway next stage jabo de bro Tinglem on fire kondo part of fire hoishi tu na jane yes ekdam busy thagise aro mane first time hobra nervous bhi thagise retake peshi thagise so coming days ida fire hoishi gole double fire hole try koribo phal wala na aro love sign potha karne be thanks di ase next so excited to see here bro Tinglem with his dream girl oh my god moila dream girl karne banai dise anyway thank you so much itu moila phapna ase goi nai moi phapna goi lobo aro yadi dikha karne khushi paise koabra moi bi ekdam tangi bi khushi pai ase eta moila team members kan itu opportunity pado moi bi beshi khushi thaka ase moi kohole kotha do apni koi disi de goi na eta bi koi di ase I already accepted you two as couple perfect match thank you so much de kunuba ini couple karne bi accept kori loise anyway ki angle hoile bi accept koribi apni an support poa hi mohan agire jai ase I bole din dibe apni an la support peshi lagi ase gona etu et kore ase Tinglem you are so lucky to have such opportunity yes moi etu comment bi dise etu to dangor opportunity ekta ase ro new experience life dina etu ekta ase so phal din phal wala na starting hobra na pungja jaga peshi thakibo bolibi I bole din de na pungja jaga ro fill up kurna jaile to phal hobo gona hope kra janai di ase thank you one like for hero and comment for singer my deya acha thank you momai ge jo cookie sem side ang momai bu etu bi janai di ase aya nokobina moi monduk hoi kina mori jabo niki aji rati do please bra na morbi kile gole music video khan noile kiba ekta movie khan olado mahan crazy hobo garne noigina alag dunia re ekbar tani diule mahan refresh korile aro past life mahan pacha time yad kurna ya ainega kore no hoy moram goina mahan flashback korina mahan past life te itu khan karni hi music video khan nichula on story aro bishi mon bikam manu opode kungi share na koraba music video khan te noile ek khan te movie khan te itu tu olai de holibi mahan itu ke sai gena mahan beshi mon jokham na pao lage holibi emotional moment to banta hai na jani na ini hoi jai to se to please pra
আপনি বেশি মন্দুক কৰিছে গলে ইটুলা পাপি মহান এক ৰখান দেবি আইব পাৰে জনা এটো কাৰণে আপনি আনগে বেশি মন্দুক নয় কিনা এনজয়মেন্ট লাইন দে পজিটিভ ভিডিও লবি না গনা রিকোয়েস্ট করি next both of you did great I pass phai hi pak ma pa chasap kayo tinglem I pa nan lai bukhai okay mohala কথা বড় কই আছে মই নাগামিস প্রা কই দিব আনসার দ আপনি জুনবি বেশি ভাল কৰিছে হইলে বি অলপ তো কান্দিবি কই আছে মইগে এটো ব্রাদার একটা নাইউ ইনকাম এটো সিঙ্গার রিপ্লেস কৰি আছে না সো তাইতো বেশিরভাগ ভিডিও কে ইমোশনাল হৈ যায় ওই বিকজ তাইতো অন স্টোরি বনালা আছে মিউজিক ভিডিও কেমা বনাই আছে তাইকে ফেস করা লাগা এটো উপরটো বনাবরা দো কিটা লিরিক্স মানে জাগালা কথা কব কিটা লিরিক্স তাই পূর্ব এটো টাইম দিবি ইমোশনাল হয় আর স্পেশালি ক্যামেরা অসরতে না জানি না ইমোশনাল হৈ যায় তাইলা স্টোরি প্লাস মিউজিক এড কৰি আছে না সো ইনা হৈ যায় হইলো মইতো তাইলা স্টোরি আর তাখানলা মিউজিক টি মই এক কৰা আছে না মইগে দুসরা স্টোরি একো নাই ইমেজিনেশন কৰিবলৈ জায়গা না থাকা টাইমটো মানে এনেগাই সিরিয়াস নিসনা যাইছে নেক্সট টাইম গো পারাদাক শিকিনা স্টোরি পড়া গৈছিলো তো রখাইলিবি না রখিনা কান্দিবলৈ জায়গা বি পঙ্গিও পারবে না দু জানাই দি আছে এনিওয়ে থ্যাংক ইউ নেক্সট যে আছে ওয়ান কো অ্যামেজিং আই ক্যান কন্ট্রোল মাই সাপ্পি গরো টিয়ার্স কো আছে মালা কথা বড়া সো অ্যামেজিং ক্যান কন্ট্রোল মাই সাপ্পি গরো টিয়ার্স স্টপ করো পারা না কইছে ইতিয়া তাক স্টপ করা না গলে প্লিজ মইলা ভিডিও চাগে না স্টপ কৰি দিবি এনা করনা ফা গানে না এনেগা লৈ যায় না এনজয় করবি দে না এটো কই দি আছে সো আৰু মই ফ্লিপ কৰি চাই আছো হলিবি কমেন্ট ইয়াতে খতম কৰি আছে বেশি মানুহবোৰ কমেন্ট দিছে দে মানে মোটিভেট কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ কমেন্ট বেশি মেটাৰ কৰে লাইক আই হলি দিন দি বেশি ভাল ভাল এতিয়া মই একলা নহয় ইউটিউবৰ তো মিউজিশিয়ান অর মিউজিক ভিডিও বনা কান সিঙ্গার কাম থইলবি আপনি কান লাগা মানে ফালি কব লাগে তো বি নহয় হলিবি না পুংজা জায়গা দেবি এড আপ কৰি কিনা এটু জায়গা এটু জায়গা কলে সব স্টেপিং স্টোন একটা নিচিনা আছে কিনা এটু জানাই দি আছে এনিওয়ে কালি আপনি আনকে মহিলা হেল্থ অলপ ঠিক নহা কৈ দিছে সো অলপ ভাল হৈ আছে আজি তো এন্ডিং পার্ট নেকি মানুহন কৈ থাকা নিচিনা মই বি লুজ মোশন 10 বাৰ ওপৰতে যাই আছে কিটা মাতিব ডাইরেক্ট পলাই না যায় না এনেগাই লুজ মোশন হৈ কিনা দিন ফৰ নে হৈছে সো প্ৰে গুণা মত কৰি থাকিবি stay safe thank you so much for watching may god bless you all and see you in next video